Charles Makuru ayibembire Rukunjiri municipality okumara emyaka 3 arikutangira kansara wa Kifunjo mwaka gwa 1995 mpaka 1996 okuhika 2010 obu Rukunjiri yatunga municipality obu ariyo orubaju rwa opposition arikutandika na reform agenda forum for democratic change akahumura People's Front for Freedom akaruru kasinjirwe kansi Boaz Matita wa NRM obire meya wa Rukunjiri municipality okubanza kandi Makuru nagira ngu n'omwesigwa n'omukozi kandi abantu barija kuteekateka ngu Rukunjiri municipality neya opposition bakwatanise nawe naza kugumiza munentunguka waza mu executive ya it is composed with 5 people. Nyine members babiri aba NRM, nyine members babiri aba FDC. Erika ateri PPF. Secretary committees. Nyine mu chairman wa finance ne NRM. Chairman wa works ne NRM. Chairman wa social services no wa FDC. So you move with quality. Ebyo kuza kugira ngo yate kibina cyafwa amanya cyafwa cyadaptwagwe no quality kandi community nire cyuzingi agira ngo abantu babiri batari kwenda ngo ahumure kongasha zire mu kuhumura abo kubaruhire kandi akuzire atyo asima bakozire nabo abantu babiri batenda ngo mpumure bakampikaho ngo town wa Gisigiro town Rukunjiri municipal council is not my asset. It is government property. Bible reragira ngo buri kintu bunakubwacho ubona ko bwikire ubukumu ndasima bakansara kuntwire ndabandakorana ndasima za management Rukunjiri municipal council intwire ndakorana ndasima ba town clerks nagira ngo akashange town erinche hatari mu rukuto na koransi nebyombeko bitari byo mutindo yagitungura arukosa development plan ati yatsigiri ha mutindo go kombeka bank yensiyona town of course kayeje cyaje hansi muno okay kayeje mu town board ejire yaza kuba town council akatara musu storage of buildings kandi akatara muna kora konka kunizire n'abame n'akamaya natamukora nagira ngo yasigaye nguto zona izirikushora Rukunjiri municipality bank enkurera kurabira Usemaid irikuza kuzitera koransi ekata no mu matown ebitara bya muhanda abo kuba bakakora endagano enkuto yaza kubatamakita like Rujumbura Road, Kinyasano Road, Kifunjo, Pharmacy, yaza kubatamakita nagira ngo ecombeka kiri mu office za municipality ecyabembeshe rukumurwenda cyenda mushanju kacunduza no shango nisya kandi bayemombeka ecombeko cya Kanyina Rukunjiri municipality neza kuguma nerebekaje tukagikora amabata makuru twagiyeho inanke byombe munda twaboneza so it is a new administration brought under renovation so tukise turondeka 4 stories harimo na chairlift wagirebe nasima kanso ezakoze nazo myaka 3 bakamuhabira Rukunjiri municipality karangano mbuhereza Uganda yona konka ndasima okusima ndasima kanso zinkozera nazo mu myaka 20 nagira ngo ombwebembeze bwe taresimbireho akasingwa nibwo kusima abantu ba Rukunjiri municipality ahabo kumwesiga niyo kuyenda zo mu ruti bakansingaga no bunandi kansa no bunandi chairman RCP no bundi meyi tibakansingaga mwiyo ndeba abantu ba Rukunjiri municipal Rukunjiri municipal council community okunta mu bwesige buti amakuru agagashakwa Robert Mugabe ahabwa tayari West.